ayikunikeza amadola afu hlabelelo sika 1 to 2 kunzima abantwana benkosi uma phambi kaNkulunkulu akuyona into elula ngizocela ukhona abefundisi balelizwe oba uthumi babayele kuqela noba ucwenza noba ushabana ubephethe koleka nomngolezulu cela kuba uba bengelele amen ngephiwe uwazisa
ngiyakufundela incwadi uMateyu 5 ivesi khona 44 khona Mateyu 47 ivesi lesithathu. Uma lapha phambi kaNkulunkulu akuyona into elula nejwayelekayo, angazi wabanye kodwa kimi uyangisinda, ngoba lapha usukumi phambi kaNkulunkulu ayibonge Nkosi. Uma sisemathempelini kuyakube lula sibhedela sisodwa singekho phambi kaNkulunkulu, lapha kuyasinda khona siyitholile angelele. Kepha ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abanthukayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibanxusele abanihlebayo nabanhluphayo. Amen. Ungedinga engingabonga ngiyayithanda ngoba likhuluma nami, angazi kuwe ukuthi kuthini. Nali ivesi ngaphoza kahle khulumile ubaba wekhulume ekseni ephozweni bekhona, bengwangiphathi loluvalo ngimzwile enza umsebenzi kaNkulunkulu. Lo nkulunkulu esiphambi kwakhe baphoza kahle nami ngimbonile uNkulunkulu. Ngilapha phambi kwakhe ngokuphelele. Ucingo olungena izolo bengiphambi kwama ongizalayo, lapha ngithi nje ngiyambingelela ebusuku nimphathele izinto ezinhle ngoba ngokuthi ngizobaleleka singena emhlangano umhambisela umaya. Lapha ngithi nje siyakhulumisana noma wasekungena ucingo wasekwavela kwaphela kwamnyama nje ngathi ngibhekela kanjani kubuya. Ngizela manje ngiyasusa imoto uma wathumela umzukulu wathi nika umfundisi eShomina, nikela ku10 rand afika ngikhonzele enkosini yamaNazaretha. Le ntombi engizalapho iphethe 19 yavuswa ukuthi unyazo lwezulu sihambile emhlabeni. Ubaba la ngaphakathi wanginika amanzi ngo5 liter kupiliti isifo sasifikile kuthiwa iCovid. Sasifikile isifo kabuhlungu ngase ngiyabika la enkosini. Wathi ubaba mfundisi, thatha amanzi ufike umthobe umphuzise wona, wabilisi washisisa shisa umphuzise. Uma ngiyofika ekhaya ngifika uma usehamba phansi kasakwazi ukuma ngenyama. Ekhaya sekufanele ufake idata tape ukuthi abasangena umuntu, ngoba isifo sihlangile silapha ekhaya kuphela. Niyasumbula leso sikhathi manje. Angizange ngesabe mangisuka lapho ukuthi lesifo sizongena. Ngafika ngenza umlayezo engikutshelwe inkosi yamaNazaretha. Ngafika zikhona ingane zami lapha ngibuye nazo sisemhlanganweni. Ngangithatha imboza ngengubo ibele ngibagqumise ngibaphuzisela amanzi lo inkosi ishilo. Manazaretha ingcwele waphela ukufa waphila umayibonge inkosi yamaNazaretha. Manje angisuki kulesihlabelelo sithi ngidinge ngabonga ngakho kushembe. Ngiyabona ngathi ngiyenza ngibona ngathi akweneli. Solo lokhu ngizosheshisa amaNazaretha. Solo lokhu lapha kwakuzoba isabathu babe seswazini hayi lonyaka ngalowo yenyaka
ngase ngilanda undodana ethe imoto entsha baba lo mntwana ukhona lapha wawaShelembe cela Nkosi uzumkhumbule lo mntwana azokufa noma wakudala ke noma waqala kwenzeka lo yasuka ngazi ngabo into ngaze ngibone manje zafika imoto zingilandile ekhaya abayimbili kwenza amakhosana ngase sesishiya le private safula igalaji sayifaka ekhaya yasana wena mntana cela sambe la moto entsha le ukuze lo mntwana engadumani lo imoto ayibone phakeme sathi singena kuyo ebusuku sizovuka sihambe sasiye sabathengi kodwa siyasilala ngokwehlukana kuMangolesihlanu nengane ngilele ngedwa ngapha engilala khona uma sekuzosa ngo4 ekseni bese kufika inkosi yamanazitho lesiphambi kwayo ifike kimi ingivuse ibisinginika ingane le ngane iyakhala incane lethi ingangesandla ethi mimfundisi baleka nawo lengane hawu kodwa ngobaba nje phela lona nimbuke naseinyaweni unyazi nje lolo kodwa wathi ngase ngigijima singibaleka uma lapho engafika khona ngafika ucingo olubiyile olufefe yangababikhe indlela engaphuma ngawo ngaphula kulolu ucingo ngamaswalo uyabona ukugibela ucingweni isande sonke sibambe lengane ngathi mangiphezulu kufanele ngisithele ngale angisayiboni inkosi yamanazareta igcina ingivusa wathola ucingo sekunomoya omkhulu phezulu uyanyakaza ucingo ngishaya uvalo manje ngibothi lengane mangayidedela izofa ngoba incane lethi ngiyayisho mangifuna izandla ziyangena zithi nawo uShembe ngenzekane nginikiswa ngoba ngiyesabela kanti uShembe uzosindisa ingane yami manazareta unyazo lwezulu selibuyele eSwazini lulapha luyabona ukuthi ngizovuka ngene engozini ngasasa wathi sekujulwe ngimazi phezulu ocingweni lwase ngithinta lapha unyazo lwezulu njengoba lapha abantwana bekosalugo la ePulpiti lugcwele wonke umhlaba bayamemeza wonke umhlaba bayasinda nabagcina nemoto ngase sengibuye wase ngithinta sethi ibuyise lapha ingane ngase ngibuye nginika yena futhi ngabona ngezandla nje mina ubozazi izandla yaShembe ngiyila kuzazi ngoba ngila ngokuhlaselwa idimoni kodwa uShembe bombukisisa ngoba kwazi umbuka uShembe mayibuka ukuthi mayibheka umbukisisa ngisho ingubo asuke ngene ngayithempeleni uyibuke ukuze uma uvakashela umoya omubi ukhuzu hamba umoya uthi awuyena uShembe ngasho khona lapho ngamnika lengane ngase ngehla kancane ocingweni kanti ingane seyithatha sokusinda kwayo ngakusasa sathi sigcina le moto seyithi ekseni ngo8 inkonzo wa9 nje sabatha thina sasoyenza ngale website umngani wayela emva kwami kanti ungamkhulelwe inyanga ngithi ziya ku8 le passport uShembe usefike ebusuku wafika wamhliza wakhipha ingane wayinika mina baleka nayo mfundisi uma la siyojika sisuka ngasekhaya kulomzi omusha kufanele sijike siyenyuleni lapha eMoli eMidway Mall uma asijika ngalelo khona yavelela insizwe eshaya imoto sathi nasixoxa ngoShembe sixoxela la kubona umntwana sekufile lapha sikhezi naye phambili sibona le moto ayisuka ibhana ngalophini ngiyayibona ingane sekufile lapha leshaya lapho isindisi imoto le moto automatic akho ngikupheleza ibuka ngizobulawa imoto ngudriver kodwa ngathi sengafa ngibuka ngoba senyathela amafutha ngakufele kuwa amafutha ngabi igiya ngale automatic sesibanga isikele ngisibanga umoya ifele imoto sindiza bayathi abasushaya Shembe lole sambiza uShembe ngabona abantu belindi ibhasi bephansi kwesheta ngafika bona nje kuphela Shembe ngakhamisa isikhathi wathi ikhuze esihlahleni ngayishaya umngakala nomuthi ngezokuduma izulu sasi kube sadlula sasihlala sasiyongena ikhona lo ndawo sasiyongena phakathi emzini yabantu silenge phezulu sibulala abantu belele ekseni kodwa Shembe wabuye eSwazini wayibamba imoto ayibonga inkosi wayibamba uShembe leyo ngane batwana benkosi kwangeyomfana ingane unyazo langinika yona nathi ngiyibambe ngesandla baleke nayo umngamo ukhulele sathi sikhipha inyabashinyana izimpaka ambulance ukuthi akahamba esibhedlela
umkami uphethe ilento ifayile elithi ingane yentombazane elakuyena eswini ngase ngithi naye ushithi sawuyiqhamukele ingane efana nayo engibonileyo sadlula insuku kwasendi umkami uma sewubeletha umfana namfiqala usuthunya wayibongo semanazana ingane umfana le eyafika nonyaka kuthanda ngane hayi uNkulunkulu bazana kusiphambi kwakhe nami niyenzile lapha elizene inkinga namhla izogqagqela izophela umoya wami uyawuthinteke kakhulu ukhona umuntu okhuluma lapha kulezi zinto zenza amafoni umuntu odelela ngendlela esimangaliso odelela ubaba ngesikhathi sethu odelela lelisonto ngesikhathi sethu angazi uma ngeke nibone noma lesontweni sikhona nehlobo zalo yamuntu uthi anoke nimxoxele ushembe ayona insango akabhene ushembe lo muntu oyishutha akaphumele ngobala angazi bathi umbatha noma ubani simoza ukavele lapha khona noma umfana baphikisana nabayeke le yanto abayenzayo uma ngabe khona ihlobo zabo lapha ihambe bayithetha bayeke le yanto ushembe lo ushembe lapha lo la emhlabeni nakulisayo uma uyisuthele kwakho ngosuthulale kwakho ungamlokothi uNkulunkulu esiphambi kwakhe njengoba ngithi wasindisa ingane yami esesiswini ngingayazi umntwana umayinika mina esesiswini kufanele bangithini mina kuye ngithi bani bese kusuka umuntu nomuntu wakhela amakhosi wakhela isilo lo muntu ngishutha azike ihlobo zakhe la hayi ningayikolwa nani hambe ngifike ngitshele ukuthi hayi ndoda ngoba usonke sonke kaJesu nasimlwisa uJesu ngowethu siyamthanda akamyeke ushemba sisho ukuthi lapho phezulu wazokhola ukuthi ushembe nje akuyeke igama lakhe nikhona esontweni naye lo mfana aphikisana naye abayeke ngoba indaba bashemba sinasuna lento ngeyethu siyazi ukuthi sisiza asiyayisi futhi ngayo ngeke lo muntu wakhe ezweni lamakhosi la nisho ukuthi alimaza niyena makhala azona isihlobo senu ngeke lo muntu nimvakashele sekuzoze kusuke thina befundisi sigibele imoto siye nje singasuke sithandaze kwakhe singasho lutho sifike sithandaze nje siphume sawo uyobona ngalo suku ngoba ngeke sivume thina noNkulunkulu wethu ngoba uyasisiza naye imisebenzi ibala nje ikhona manje amen siyocela indlela yakhona ukuthi ihamba kubhekwe ngapi nisilayele sithandaze sishawuvana sithandaze engceni kwakhe siyasawubona ukuthi uyini umposto mfundisi sawubona mfundisi zobingelele singabe mfundisi bonyazi kene siphuma siyahamba ngesikhathi sethu bantwana ukuthi singavumi ayikho enye into esiyobe siyibone emhlabeni ngaphandle kwayo uma sesifika kuvikela ubungcwele bethu ikuphi ubungcwele sobe sikubone siyobona sesifile ethuneni bese kwazi ukuvika ethuneni kwake wasithuma lapho uNkulunkulu la egcekeni sengithemba uzosheshisa wasithuma la egcekeni siyezwa abantu siyasilele sisemadokotela siyezwa kukhala abantu ngapha egcekeni ukumaye ngapha ezantsi esangweni sase siphuma nase uNkulunkulu samficela lapha ebusuku wathi gijimani befundisi nibhekela laba bantu baba umsindo kungabulawa siyafika lapha wayekhona umkani ngangabala nawe futhi afika amakhosi esizwa khona lapha kulo muntu ufaka igqoko sinye sababa nokunye ukuthina hey amaNazaretha baso amaNazaretha baso uma uhlala ngakini uma uzohlala hamba uhlala ngakini uma lokusilwane lesifambo kwaso amaNazaretha amen uma ingqondo yakho ikhuni uboyishisa lapha etyeleni thatha ikhanda ufikise phansi etyeleni mayikhanda lapho ngaze kuphuma igazi ubone ukuthi ubani lesifambo kwakho ngoba uzozubone kabi usufile abukho uNkulunkulu angabenzanga lo uNkulunkulu esifambo wakhe amaNazaretha kushoda kuwe nje kuphela ngoba vele uzende lapha ile inkosi yathi lapha phakathi kwethu uhafu uthanda ushembe uhafu sengeyibona ngangayiboni lethu babekhuluma sengeyibona uthi umfundisi uthule ezongiyala ngibuya phezulu kwentaba ngabe kwamina umfundisi ekhona kuphela angikhubuthanga nje mina ngifike efundisile ngaxoxa ngahlala nomfundisi wahlalisa wana wangilinda uNkulunkulu wasembizi ngibekiwe phezulu kwentaba wayengekho entabeni wayekwakhe ekhaya ngambikela ngifona ukuthi mfundisi wenze ukuthi angizange mina ngwele ngoba
angizange futhi ngiphuphuka la angizange futhi ngivotele mina ngasuke eMshumayeli ngithatha nami ngokubhabhela uyena baba uGusilebro uma ngekho ngibuza kuye ngoba sikhuluma kwangigcwalisa ngibhuku shonila ngikhuluma lapha ngiphethwe bengibuka lapha mina nami umuntu obengiphethe ngihlala saphila ngabe ukuthule khona uthulwane ezibese ukuthi sengumfundisi wahalalise kwakhe embhedeni wakhuza ingcwele ekhuzela mina ngathi ukuthi kwenzekani angithi manje sibuye entabeni sibuya sisendlini lapha sizogoya uma ukuthola umthetho nje kuthiwa kuzogoya 7 days ngathi gezika awungakhulumi konke sekhona lo leqhatisa lefundisi zonke ngabuya ngahlala lapha kwathi kungolo umsombuluko eseni wangena umfundisi uthi lapha wayigiyeze umfundo nanga esehambile ubela phakami wamletha ngemoto lapha futhi umfundisi wangena endlini wafana abasazo abaningi wathi mntanami ngiyabonga angazi ukuthi shebe ngabonga ngani ngokuthi engiphekwela ukuthi ube umfundisi ngisaphila ngoba kube ngingahamba ngakwenza lo mfundisi kuzoliwa la ngase ngithula wathi ngizomyala mntanami ukuthi ufundisi yini nikhona esokweni amen wathi la ekhaya kwakhona umfundisi ephakameni ezansi kwakhona umfundisi owayithwalike njengawe la nje lo mfundisi wahlala wasona ephakameni enkosini la isono sakhe icala lakhe inkosi yamgeza ngayo yathi mfundisi hamba uShumayela waphuma bheka ngapha kwaZulu wathi njalo mfundisi lo mfundisi waphuma bheka ngapha kwaZulu ehamba eShumayela akaxoshwanga ukuthi uyaxoshwa ngokuthi wathi lo mfundisi wahamba eShumayela yathi lathi isigwebo sakhe ungaphindi ubekele phambili kodwa hamba uShumayela waNazaretha uma amanazaretha sephendukile endleleni wakhombisa wayephambili wena ungezi la maNazaretha akuyonda uqala shemka mjwayele nami ingozi ngeke umfundisi ngimbize ngegama ngoba ngiyamazi ngoba uthatha abaZulu bakhe bakhona kodwa lo mfundisi wathola ukwaliwa sengeke ngahlangana nabantu awayibaphethe nabantu abakhela ithempeli sengafika kubo umShumayeli omunye wabo masithathe khona lapho uyangizwa uthi lo mShumayeli senezizwa uye ngenkulumo uthi lo mfundisi bakhe eplazini mawubheka phambi sePittsburgh phambili ngaseflight bafike bakhalapho lo mfundisi wahlala kodwa waye akakhanga ibandla lakhe akathanga ngoba nakho udingisiwe la esontweni wasevula ibandla lakhe kodwa wayefika eShumayele ashumayela kuphenduka abantu uma sebefuna ukubhabhadiswa abantu abesethi lo mfundisi hambani ephakameni niyoyithola inkosi yamaNazaretha akazangasho ukuthi ngoba ngimkhulu ngumfundisi ngiyakwazi ukubhabhadisa ngiyakwazi nokubusa abantwana nganibusisa lapha ngaphi ibandla la lo mfundisi wahlala le emaplazini eselikhandile ibandla sekhona nabakhokheli kwase kuphoqeleka ukuthi ibhunu liyabasusa eplazini wayesecelela laba bantu abase bephendukile iloli wabacelela iloli lapha eplazini walinika izakho walayisha yonke impahla laba bantu weza labo zobakhonzela la mawuya wasokhulu wafika wathi lo mfundisi wangena emzini omunye mayike wafika kade umuzi futhi wamaNazaretha bayamazi umfundisi wathi ngizokhonzela naba abantu bazoze beyokhonzela enduneni bese nibakhisa pha ngamaNazaretha awasephakameni lo mama afike emzini wakhe wathi hawu umfundisi bani kade sakugcina ephakameni wathi lo mfundisi hawu kana angisawazi ungene phakathi ngaliwa basinda wophephisa awababa
wamini ephakameni wathi wasigolo sami yiso lesuba ngishumayeza abantu ngibayise ephakameni uma sebephendukile abantu wayebalayela athi hambani mgibele esitimeni endaweni ethile niyofika eNanda bese ngifuna umgwaqo ephakameni ngoba abantu ababengasilutho uthi lo mshumayeli lesikhathi esebashiya lo muzi sebakhonzele khona lo mfundisi wabesengena ehlathini ethandaza ethi Nkosi namhla ngiyahlukana nalabantwana ngiyabashiya kwelizwe kodwa umsebenzi wakho ngwenzile ngibashiya bangamaNazaretha ekuthandaza phakathi ehlathini sezothatha ebuyele emfanelo labantu besale la wasokhulu wathi isikhathi eside wasethumela umama wayemkhokheli ethi mntanami wayesemfishane lomfana ngomshumayeli nawo wathi mntanami awuhambe ubheke umfundisi aseshayiwe inyoka lapha ehlathini nawe umfundisi ngabuye wathi hamba lo ndodana manje sida umfundisi uyathandaza kadlile sebedlile bona bathatha umphaka ophethe umfundisi uyathandaza cela ukuthi labo bantu bekubashiya la uma befuna uNkulunkulu boye ephakameni uthandaza lokho lengane yamlalela esingene mkhulu sizocela uyacela ugogo la wasendiyeza mntana wasilandela ingane esekufike sehla lapho umfundisi wasikhulumile abantu abamshiya kwami la kuphephile uNkulunkulu sengiphendulile bathelehlwana uthi lo mshumayeli amkhuphethe itempele wathi makufika inyanga yezulu kule ndawo yafika inkosi yakhona ikhomba indawo uthi na indawo yesonto le ndawo kuthiwa yogadule ingenasihlahla kuthi inyanga yezulu isihlalo sayo yasithatha yona yadala khona ndabe zithumbeka lapha uNkulunkulu akahlali endaweni engenasihlahla wasethi thina boshembe sihlale ehlathini wathi lehlathini nani lehlathi wasebetha ukuba umsebenzi omningi lapha kuNkulunkulu lapha bezofuna kubekwa amande nje la wathi inyanga yezulu cha thina boshembe wathi leli sonto zokuzoshiya lapho zokwakha isonto ngibeka amasana esonto ibambelelo inyanga yezulu thiwe isihlalo saphephe yiyo yayithi ngicela uya lapha ehlathini inyanga yezulu ikhomba la bathandaza khona nomfundisi yafika ethathela khona yasibeka khona isihlalo sayo yayithi la umfundisi akasekho siwabuyele emuva washiya lawa yayithi la akube khona isonto la lamaNazaretha likhona esontweni wayesebushwa kwaphushwa lakhanya ihlathi ngaphandle yayisithi uyabona ke kufanele ihlathi zime kanje ngoba wena umshumayeli mayithi isontweni usuka izingilozi lezamsezulwini uma befika abasezulwini bazofika behlale phansi phezu kwamakhandeni bese belimaza ingane esontweni ngoba ingilozi khathi umshumayeli esontweni usuke izingilozi zibinyethi zokuthatha imithandazo yabantu kodwa manje sibona ukuthi lifika imele phezulu ehlathini linde bisithatha ukufa abantu singaboni ukuthi lithathe uma kuthiwa amele sibuyela lapho emuva ayibonge Nkosi kodwa ithempeli banganasihlahla yathi inyanga yezulu ingilozi yofika imaza ingakho lekha kuyekubekwa ithempeli lapho sitshala isihlahla kukhona into evikwayo nikhona esontweni wabuye emuva lomfundisi wafela entabeni baphenduka abanye abantu akashongo lo mfundisi ngoba lapho ngumfundisi mathelwa nginamandla angifunela isono ngoba ngixoshiwe ephakameni shembe uxoshile shembe angifuni angifunela isono kakwenzanga mfundisi wakhomba abantu ukuthi abantu abayephakameni nikhona amaNazaretha sizendaweni enjalo labantwana beNkosi sizokhumbuza nami ngikucathekela kowami waseseni bekucathekela kowakhe nawe usukuma ntambama thandaza ukucathekela kokwasiko la ekhaya kuyacathekelana ngoba undlelane lo kodwa sibhasobe njengoba siphakathi komuzi ukhulumile umfundisi wakhuluma ngomhlangano maNazaretha okuyana into enkulu nazo zonke la ekhaya njengoba sisingene thina sesikhona akuthathwa angikhulumi ngokweba mina umtsholo uhambe yonke ngikhuluma ngento eqosha phansi kayitha awuyithathi le yakho njengoba sisanezingane lapha bomama nani bobaba sisanezingane la ekhaya
njengoba ngakhoze phambi kwethu nje ayikho ingane lapha ekhaya umfana wami nami nabo abafana lapha ayibeke kwamina ngakithi ingane kuthi iyofuna isisa sesonto somuzi wayo ingaganiwe. Namthi ingane ungabona amadokotela agcwele phezulu amadokotela awushona ngale kugcwele ingane ehlezi nazodwana ngambili. Yini lezi ngane ezikhuluma kula madokotela nasuka emakhaya bantakwethu nazobona indawo kaNkulunkulu uthola idokotela lihlangene nelinye idokotela libi lodwa lesikhotheni bese kuthiwa indawo phela ayikho indawo engaphela lekhaya ngeke uyiqede indawo yenkosi yamagazi ngeke ngishumalanda bonke abangakini ngeyitima ezobathi ngeke iphele le ndawo iphela nje indawo khona umonakalo usuka iy'ngane zamabhobhoziyana zihlezi ngambili la ekhaya umuntu esizele edokoteleni behlala nomshumayeli akekho umuntu behlala yedwa lapha ngoba ufuna ukwenzani uzoyizwa kanjani insini yesonto uma ikhala insimbi uzoyizwa kanjani uphuma phi lo mthetho nuthethephi lo mthetho ukuthi ngoba nakuseni nemali mina ngizofuna izisa ngifuna amadokotela la ekhaya idokotela belibukwa omakhelwane balo abakhethuze nalo ma idokotela selineminyaka emithathu kuyaqala ukubana unyaka ngoba umama ledokotela ufele usazilile unyaka bayabona bafike abesebemlandela ngakhona bethola ukuthi inkinga yakhe yini lahlala idokotela isiza kwaze kwabola ingodo iminyaka emithathu ufaka umuntu ahlala ngoba indawo lekaNkulunkulu lokhu sisiyofuna siyokulenga igcawini sifuna nje indawo eningi lapha indawo khona amadokotela yamuntu phakathi khona amadokotela ahlezi ingane ngayodwana ngihlulwe ingane yami ekhaya mina ayizwani nami ekhaya kodwa lapha kuhleli nedokotela noma lapho khona ubani nedokotela kokeni ayingwele ingane yakho yazi ukuthi lelephi ihlezi kuphi asingasuka emakhaya inyanga izulu mayifika kulomuzi yakalomuzi la wawunganyukile ukudlula lethempeli umuzi wawugcina khona lapha enobona khona yangekho lengane kwayo kunyuka ngale phezulu kuphela khona lapha ezakwethempeli umuzi kuthiwa kuphelele umhlangano nogcina la yathi mayingena lapha ngesango yesikhomba nali ihlathi yakusuka phiwe kula izana bayalazi ndili ngqo kopela nani ihlathi yathi bafana bami yathi ngiphethe abafana bami lapha abagangana yathi singalula la ihlathi ukuze labafana bafuna ukubonakala beyilapha ehlathini hayi lapha phakathi komuzi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wanikela isifanishiyeni ihlathi lapha nizani manje phakathi komuzi kaNkulunkulu nifuna kube njani nifuna kubonakala emhlanje ngeke umhlangano washembonakala kuzolimala wena uzobuyela ekhaya nesihalekiso nasekhaya ungafiki bese kuthiwa kwala kwashembe bulala abantu kanti inini abasali noma ubani akakhokhela ingane yakhe bantwana nkosi lapha ekhaya kunomlilo njengoba siphakathi kwalomuzi ushiya uNkulunkulu njengoba umbona lapha ufike nawo wonke amathuluzi nakho uhlezi nawo la epulpiti ukhona ingane ebone la ekhaya bantwana nkosi bayayazi nabo abashumala bayithwalayo ukhona ukubayimbayi lapha ekhaya bathi mabephuma lapha bekhwesa abashumathe kuhanjwa lapha into ethe ikhona lapha umshumayeli libona kwamhlaba yalingana bishaya isifo kwamhlaba yalingana manje udalwa yini wena ukuthi usuke kini uzogangela lapha ngoba ufuna lesikhuza kuwo lo fula obiuna
umshumayela uvele lakuba akalazi ibandla lakho ukuthi ubeke kuleleki muthi ufika nabantu bese bechithwa lapha kathi njengeyinyosi uqoqa abantu abakwesula ithempeli lolibheke zobachitha lapho ufuna siphapha amakhanda singalala ngomhlangano odlule kufika abantu lapha amantombazana apenda imlomo okuncane wengane kufaka igcebhezana uqhutshwa amaphoyisa la mantombazana onke abangedokweni linomfana oyedwa wonke la mantombazana niphuma niyakholwa la ekhaya akholwa siyazi ukuthi makhona ushembe lapha siyakhona siyokhuluma la thethwa yini eqala lapha phezulu kuphuma ingane ngikwebana ngayazi nomisuka ebliya nomisuka isa lapho uNkulunkulu khona sizokhuluma nalabafana masithi bashaye emakhanda ngasuka ngawathika amakhanda namadlebe ngawathiki ngizoboshwa ngasithela ngale basibona namathele uzofa umuntu mshaya umuntu ekhanda la uzofa umuntu akhipha amehlo abuke selfie uzoshayela iveli ifele kodwa asilekeleleni bazali umhlangano asiqali ukubona bekufele kulekelelwa la ekhaya nikhona manje nabantu abesa ngeyimoto abaletha abantu emhlanganweni akuhlalwa ngabantu la ekhaya uma ulayisha abantu ngakini uma letha kulumuzi muyisi ukuthatha imali kagogo ugogo kuzokunqamuka ibele lapha unqamula ingono ngamazinyo ngoba lapho ubona imali akwenziwa la ekhaya uzoxoxela lapha nge-office la kwabilo leyodwa kakhumale eyayisha impahla lapha yomhlangano iyisenhlangano mina engangilayisha lo mpahla abantu umhlangano kwakuba amaflaka awu-5 siwathula phezulu enhlangakazi kuyomhlangano impahla yomhlangano ihambile bayangabika amaloli la egcini iyayithi lo uma kuzophuma umhlangano kufonwe umadondo lo ayisebenza e-ofisi sikhuphuke ngeloli sizolayisha kuyothi uphuma umhlangano uhamba silayisha impahla siphume ngotho ngathi senze umhlangano waphazamiseki liyoshona umhlangano impahla siyibeke phezulu entabeni yonke yabantu uma lebathi befika nomhlangano ngasasa yini impahla ngiyingangifundise yini afika ugogo impahla yakho ibhalile lapha afika ugogo ngifuna isikoti sami mzukulu siphenye ngifuna uphalafini wami ngesigubhu siphenye etendeni nguthola uphalafini bese ngiya isikalo babile ingalo yami nithi bese ngithi gogo 15 cent shelele losuka akho ugogo ahamba nophalafini wakhe bekwathatha noma yiphi imali lapho oyithanda ekhanda usuwenza ibhizinisi ngaleli banga ngoba lo muntu umlo lakho wena ngemoto yakho uzoqalekisa ngoba lesaka bazokhupha imali ziphuca ngisho imali yokugcina sesihlezi la emhlanganweni sihlezi ngokusokola sanikele kodwa masibona ngene themba sinanga umuntu wathatha imali yakhe wena ujabulela imali uzobona ngale mali uthenga imoto ifi imoto ngoba la ekhaya umuntu manje usuka empangeni umuntu uza la ekhaya uyazi ukuthi uza la ekhaya ku150 nawe ngithi uzokholwa thatha benqabanga magogo ethatha nathi imali wena usucabanga ukuthi 150 uzekuthini ngithatha 110 sala gogo nawe sala no40 la nosanikela kwenziwa njalo lebanga likhona manje amen akulona ibanga lokuganga leli akukangelwa lapha akho business omayenza lapho ube nayo la akukho nje ongakwenza ube nakho lapho ukuthi uzoqola abantu ngoba ngabakashebe bathandazele bachitha impepho la lesuka khona uma usubona ibhizinisi bephuca konke lapha uzobuyela emva nesiqalekiso nikhona manazareth iyoziphelele empahla ikalwa yini ikalwa ithatha abantu okunye ukuthi 25 cent ingokho leyo angikhumbuli impahla yakabiza 10 noma u2 rand silver phosela pendishini kwaze kugcwala ibhakede silver bathathile abantu impahla yabo bahleze emhlanganweni basebuya bafuna lelo futhi balethe la ekhaya kuvela khona kufuna imoto engakike wena olayisha abantu la khala bayaqalekisa abantu abone nikhona esomeni lapha egcekeni ithathwa into sekushithe ngime kodwa ithathwa into la egcekeni kwakusenhlangakazi amakhosikazi ayosika ikhwana phansi ikhwani elokwakha kusakhiwa ngekhwani oplastic lengekho asika amakhosikazi inyanda zawo le inkosikazi eyodwa
mayithi isawo ukwenza ngale ihlatheli yakuyanda wayisekho silathekile uyabona utshani ukukhuluma ngakho sekhatha umnyoko phana lokwakhe ngeke ngisho njalo kwathwala kwahlathelelwa sekubuyela kusini la phezulu uma kufika lapha yana wena nkosazi iphe ukubuka kutshani ukuthi baba kulahlekela de sika khona la yasithuliwa Manazareta yasithula umetha wabhekana la sayini umanda thelelo njengezonyama yasithula sikipanya ngamehlo yasithi abanye abantu basuke naswena kubo agilele imali yokugcina zokuhlanyanga yonke la kodwa kuyothi masikholwa sekutholile usisathola utshani hola isibuzo utshani nina bakosazi nenthatha utshani balo noma ningahlala emhlanganweni uhlale utshani balo isibuzo sakho iso leso awutshela kuwenza akutshontshwa lapha nikhona Manazareta lapha ngiyakuthathwa lutho la emsinga le babili abantu bayothengela ingane ukudla edrobheni lo munye uyiNazareta lo munye akalo uNazareta udla amanzi lawo aphonjwa afika thenge lo wakithi uyiNazareta thenge impuphu afake ebhasini athenge ukudla kwengane afake ebhasini lo athenge kancane athenga amabhodlela lidume ibhasi libuyele emakhaya uma isehla lo phuzakho odlile kuphela utshwala basebemethe esitobhini aye ngemuva afika akhombisana ile kuphu secaba ngithina yena akhombisa ukuthi leli la lekhithu this afake ngone yamuntu lo umnakathi okwehla phambili uma afika phambili uyacingisa kahle ngikhuluma nawe ngala othola ishante uzala bekhazoka ubona umdlalo lo shembe engasebenza ngakasebenza umdlalo ubizo ubani umdoza bizo into zoweba la patana abantu lapha bezoweba funa uzofela la engabe ufela le ngakini funa ukukhetha ukufela la ungabe ufela ngakini susoweba ngakini bese lelisaka uma sefika lo mNazareta engane ngasaphekisaka bese ziyathandaza izingane lezi bakuthengile ngaphethina sleep bese ziyathandaza la ekhaya abila amaze ebhodweni ayithi kupho kufaka bese ziyathandaza kubiza ishembe lo ngale uyajabula lethi saka wabeka naye amanzi ngale emsini wakhe kubo abeka amanzi inkosikazi yathi athi ubaba namhlanje kwazile ublozi uthele isaka ngaka yasithumele usuku hamba lo kupho ayabila amaze ebhodweni uma ifika lapha ya lengane iAfrika nasi siwane phambi kwethu sifaka khona isinyama lejazi emhlophe sihlezi bezwanisa ithi yakhamula ingane lapha iphethe umese wesaka ithi funa ukusika sithi baso anibona ngane wale bafana imkhulu baso ikali ngane singazisaka kuye ngapha nendishi ithi buya ngapha siphendule isigqoko sisifaka sithi baso yabuye lengane endlini bunini ingane yayikhona isikhala mama ayikheki impuphu lapha yakhona umkhulu akusesiphezu lapha ya lempuphu wathi lena hey wena silambile suka lapha kwisaphi indishi waqonda yena inkosazi iya lapha sifini bethwaba yathi ngena ngendlini baso njengoba usemobweba la baso la sali isaka bila mazaza ashe kodweni kwavusuma kwekhaya kwaphela utshwala hey baba lesaka kuthathe lepo ukhona umuntu ohleziko lapha ya othi baso lethu semwe yakhe ukhathele yapuphu nje akafuni ukuthi baso usisilwane silapha usisilwane Manazareta inyanga izulu usisilwane washiya phansi mama yawathi ubaba mntanami isaka ngelebile ngethena lakulonelana walindi ibhasi usathatha isaka khishwa ngibona faka ubhasini driver ufuna uyahleka isakani isaka sesishini sibona baso lapha makungena lapha ngesango leli saka lingena lapha nangu baba mkhulu la niyabona bakhona wayi konke kanje
khona indlela elalibheke ngapha ngakimboma khona indlela eqondayo ikhomba ukuthi amadoda nikhona esontweni iyakhuluma le yanto le ihamba njalo iziyofika ethempelini eliphezulu akekho umama ngapha kunesisanda sokuthi masiyale phezulu umama ulaphe ngapha esinqeleni nje uzoshaya iparliament abheke le umama konakala umhlangano bese kutholakala abantu sebehlangene phezulu sebakhe ndawonye emadokotweni thina sesihlukene nabafazi bethu ngapha sesithola kodwa senihlangene phezulu nina paso Siushuna Israel. Timothy 6:20 omunye umbhalo 29 ukhethisele baba sengithanda ukubaleka Timothy 6:20 imbhalo 29 lento ofikayo wena lokufika leyehlukanisa abantu kudala lapha esangweni esakhe lapha bekusala ikhetha nani ikhetha ngokukhumbula ebedayisa ingodo lapha esakhe sakhe bekukhona iloli kaJesu kami utshani ngalapha bese kuba likhetha ngokukhumbula uba lapho ofunye amadevana elenge lapha emlonyeni le yakhetha lapha dayisa ingodo kodwa imali lingayazi imali lingayazi ngokukhumbula igama sasibiza ngasala kulo lapha esakhe lo baba wayezinkinga mawuzothenga kuye ingodo eshiwe umnikazi weingodo ezayidayisa wakha mabakha abantu ngodokodo lo baba wayekunika isaka le mali athi shintshele wena la zayiyekho igebengu la isigebengu siyaqala sibona ngawe la athi lo baba zishintshele lapho ngomkhumbula lomkhulu athi zishintshele abese uthatha ingodo bathi ngifuna ingodo ezisihlanu abese eqosha amake lo baba athi ngikoshela amake sayisihlanu wakufakela indishini njalo makuthenga umuntu aqosha amade la samba kwafaka indishini ukuthenga ikhamba ingodo eziyishumi amade ayishumi wabeka uzokhombisa umnikazi walezi ngodo jaba masekhesha wena wenza njani nje unjeni samthe kangawe angithi macela ingodo zomuntu njengoba uthola ibhodo linesheya uhambe nalo ivuta siphelelwa yini ngempela ukwazi uthatha ibhodo lihamba nelayisi kuhambe gogo uyafika kusoko bhodo akuseko buhla usele lokho nje la pasoko ushebu nonoqhaka mfana wamhlanje salaphansi ufuna ukutshela namuhla ushebu nonoqhaka bakhe yakhuluma ngayenye ngayizulu bathi thina boshembe ongabiwe lo muthi yathi naboshembe siyingozi yathi mangithi mdedela ngene kwethu noqhaka basizulu behlale phansi awazi noqhaka njalo nje unoqhaka yindlela ebhadwa la esineni phezulu noqhaka makushaya ushwela phansi ushebu nomngambone thule nje kanti kodwa uyabavula noqhaka bakabavule basingeze ukumusa wozake wena ngokuhlakaniphisa uzobhadwa yokushaya noqhaka ungamunge lapha uzele inkonzo iphakathi ulale vele ushayile noqhaka akuyindawo kudala le sizokhonza uNkulunkulu lapha nikona madoda funda Timothy. Hawu Mathendwa. Wakhuluma ngoTimothy lapha siyamshiya uTimothy. Ngikhuluma ngami manje. Gcina obekiweyo kuwe. Nakho ke udele ukukhuluma okuyize. iningi ifana shuma. Awuphinde futhi.
Awu Timothy, gcina obekiweyo kuwe. Udele ukukhuluma okuyini. Uzohambela wonke amadokodo uthi manje ngeke senzwe lokho. Njokusulapha ngesasvelelo uwe sebevelela bafikile ukukhuluma indaba ngosifike abathandi kwelilitula. Kodwa stop idokotela lomuntu. Stop idokotela lomuntu. Yini inkinga yakho? Ufuna namadokotela abanye. Uyabona kwela ngizokhanda umnyango kulo game ophuma ngemva ukuze babone khona ngapha kuphumela ngemva ngale. Baso, uyezwa gogo, wena uphuthi la kwakho ngithi uyayibona pension 2000 obona ufuna namadokotela abanye. Uhamba batshela indaba ongayibuzile indaba. Yeah. Uzobona ngokufika kwakho yena uzobona umhlangano kaNkulunkulu. Hawu wena ogcotshiweyo nawe ungagcotshwe kucina ubekwe kuwo kwabekwa ushele msukwane bekubuye mazinisho njalo lencwadi. Ithi nomana akagcina ubekwe kuye mayizongena komuzi. Udele ukukhuluma okuyini. Udele olimini lwakho ukukhuluma okuyise. Ukuthi uma abantu beseTexini kuzoswakala umuntu oyinaza athi yokhuluma kwezongena empangeni habe khuluma. Yena yakusebelela abanye abantu babukela yena. Ukhuluma nje ngalo muntu osedelela lapho lo muntu lo ntumbaka lo osedelela amanikhuze bo. Asina uNkulunkulu wadelelwa thina. Yeah. Asina lo wasixoxa sanje. Awu uyabona njani? Yeah. Sina uNkulunkulu wadelelwa thina wasisusa phansi sithatha sine lutho. Wathi sibe nje. Yeah. Namhlanje siyeka abantu begibele phezu kwakhe. Ayibo. Awuyifunde leyo ncwadi ayifunde. Phinde ba. Awu Timothy, gcina obekiwe kuwe. Udele ukukhuluma okuyini. Into nje ilayikha kulalelwa izwi. Kuzomenyeza izwi kusene imintaba mthilithi izwi lenkosi akwenza yenza lokho kushiwo yithi ukufika nokwakho. Amen. Uhamba uzothusa abantu besaba wena kusemhlanga besaba wena uzokhuluma yonke into ongayazi. Like I said, what we should garnish the room, that is not where you are, make a plan. Such a getting down when I like again, it's fun and like again. You could get up and has to do the shakes and listen to the car, 2 by the woman. And full of what's food. No one thing, no better game, Mangiala, Talamanga, says not cocaine. I'm absolutely off with a Kubella, who was such a man. It's na hilo leo. Nangenyanga yesikhombisa. Yeah. Ngosuku lokuqala lwayo. Inyanga yesikhombisa uJulayi uzoqala nje phambi kwasasa. Ngosuku lokuqala lwayo ngoba kwenzeka inkonzo enkulu yomthetho njalo lencwadi. Manibe nomhlangano oyingcwele. Nomthetho lenyanga uqala umhlangano oyingcwele. Umsebenzi wemihla. Emakhaya siyahlaba. Emakhaya usalichitha igazi echithwa la ekhaya kuphela. Wonke umhlaba kumuntu ofungile ukuthi uyinazareth. Amen. Asinakuphambana nawe lapha ukuthi uyohlaba ekhaya kini. Manje makufiwe khona isifo. Kodwa usuka nje uthi siphe kuna isha lapha esizini kuphela. Uze sibile ngibona manje. Ifuna ukuqhubeka. Ningawenzi umsebenzi wemihla. Kungusuku lokushaya amacilongo kunina. Sokushaya amacilongo singena phakathi komuzi kaNkulunkulu kuphela thina singamanazaretha. Asenzile ukuthi emakhaya. Namaqala futhi awekho. Njokuthule nje ngokuthule uzufe yena. Thula tu. Uyabona uthule manje. Udlala inkonzo nokuphuma lapha lesasa uthula ke inkonzo baluJulayi. Amen. Akadingeke umuntu okutholakala ngene lapha ngaphakathi noma ngabe usuka noma ungangonina kunina enomuntu eswini. Akadingeke umuntu ongena lapha amaphoyisa lapha. Yeah. Seshe maphakathi usangana manje ngeqalgate wena emva. Yeah. Ngoba lento uNkulunkulu mase nolaka ulaka kushana ngobani. Yeah. Alosashaya lo mliyethu ofike wona. Ulaka lushaya sonke manje usihazibuza sapha senzeni. Kwenzekeni? Akasekho waziyo. Usufuka kumisiba wona wabaleka. Sakhiwa uwe nje musukeke ungayaliwe awufuni ukuhlonipha ngakini. Indlela ngayikosi
Isume awisilo sethu asike leso islasu ngawu asisume awisilo sethu asona sike islasu awunazinazo izitha zethu azona zinile umali awunazinazo izitha zethu azona wasesibini kaphepha ela uma shemo ingcwele ngibone nomzuzu wompela Nkosi Nkosi siyathanda Jehova wethu sesilwa kwenza sesilwa ukwenza baba ngoba wena uNkulunkulu asazi mhlawumbe uNkulunkulu khonza kanjani siyasibona sikufakile ekhulumeni sakufaka kuzo zonke izinto shaya Nkosi uphozise siyathanda Nkosi ukuthi umsebenzi wakho ume uqhubeke njengoba abantu beza nje kangaka Nkosi beze kuwe babelethe Nkosi nasemgwaqweni abeza kuwe babopha nje emakhaya beza kuwe hle bavikele kuzo zonke ingozi abanye beza ngemoto engakhanyisi abanye beza ngemoto engenama blake okuma kodwa Nkosi ngoba beza kuwe bathembe wena hle ba ngiyabonga Nkosi Siyabonga amazwi amnandi ezokhuluma umfundisi wenkosi Nkosi zimbusise. Sizoba inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu 215 215 socela umvangeli uNgcobo khona ekhaya sona esihlabelelo Nkosi zimbusise.